amahirwe twari dufite turawutakaza akiwufata utonje ahita yeremera umukinnyi ahita shota. Icya gatatu nabwo twari twazamutse umutipe azamukira ku ruhande aragenda yendura umupira umukinnyi wacu awukuraho n'umutwe undi babasubizamo ishoti. Ikintu cyagaragaye tactically baradutsinze twararushije, ariko mu bigaragara tutagiye mu bya wenda two twaravuze kwa gatandatu, mu bigaragara amakosa yose yakozwe kuruta yandi kuri match ya Benin njye sinashyira ku mutoza gusa nubwo tactically twatsinzwe, sinashyira wenda no ku bakinnyi gusa. Amakosa turimo turazira nk'ubu hari umuvandimwe unyereje link y'abakinnyi 22 b'abajene Benin yohereje muri formation muri Brazil Lorenzo kujya kwiga umupira. Umva icyo twe tuzira, muzi ikintu muri bya bita icyaha cy'inkomoko, mu cyo kintu murakizi twakoye kuri Adamu. Dufite ibintu dukomora mu myaka 20 ishize byo kuba niba tuvuga ngo bafite abakinnyi muri Augsburg, abakina abakinnyi muri za Dogorets, bafite twumvishe ko 2004 nibwo twese twagiye mu gikombe cya Afrika bwa mbere. Niki bakoze gituma babona abakinnyi bageraho bakina mu mashampiyona akomakomeye i Burayi? Nikihe cyaha twe twakoze cyatumye umunsi wa none nta mukinnyi wacu tubona ukina ahantu hakomeye bihambaye usibye Jihad? Ni ikibazo cyo kuba uyu munsi cyangwa se kikaza kibona n'ibiro Lorenzo avuga twisanze gute aho Taiba 2019 harakantu Samir yambwiye kansekeje 2019 wumve umuntu yitwa Taiba yagiye gukora test mu ikipe ya Gatera Musa ni papa we, ari papa we aravuga ngo nturi ku rwego rwo gukina mu cyiciro cya mbere. 2020 ibaze so kuvuga ngo nturagera kuri level. 2020 nibwo yatsinze iyo test akinamo. 2021 nibwo yatangiye kugaragara atsinda ibitego 7 muri shampiyona. 2022 ndumva niba nibeshye nibwo APR yamuguze. 2023 ibone ntari ku rwego imuhamarine. Ni gute byoroha ku mukinnyi within 4 seasons yibona muri equipe nationale ataragira stability muri club, ataragira club nimwe avuga ko yashinzemo ibirindo? Uzi icyo bivuga? Twigeze dutegura na rimwe abakinnyi ba equipe nationale bari ku rwego. Ikintu rero tuzira tuzanakomeza kuzira mu Rwanda niho hantu honyine mu mupira abantu bajera crisis ruvuyanga mbabari unize umunota umwe wonyine mbisobanura ukoresha ariko wonyine kwizigira. Ukuntu tubaho ntabwo dufite ikintu cyitwa blueprint, ntabwo tuzaho turi kwerekeza umupira. Ndaguhurukira mu batoza gusa. Muribuka tuzana umutoza witwa Serastete yari atwaye igikombe cya Afrika cy'abatanigije imyaka 20 muri Ghana. Icyo gihe abakinnyi bacu namubyibuka Lorenzo baravuye mu gikombe cy'isi cy'amaklub bano ba Emery n'abandi. Uzi impamvu twazanye Tete ngo no ngo uyu mutoza atoje abana bakitwara neza muri Ghana ngo reka ngo ahita afata abana bacu ngo bashyire mu nkuru ko twari tubapromotinze Amavubi makuru ngo akorane nabo. Uzatsinzwe ikintu twavuze ngo subundi twari tumuzanye nk'umutoza wa projet wo kubaka iyo kipe akazayikuza. Twese tuvuga ngo uyu mundi ngo kwamenyereye abana ngo ni gute ngo tumuzana mu ikipe nkuru. Uzi tumwirukanye yasubiye muri Ghana atwara igikombe cy'isi. Noneho turavuga tuti byishwe n'iki, turagenda tuzana umutoza w'umudage amazina ye ntago ndi kwibuka neza. Uwo mutoza twamuzanye ari impano twahawe n'ubudage muri bya bindi by'amajemeraje y'ibihugu. Araza abantu bamuhoye ngo afunga umutwe aragenda. Nyuma tuzana umuntu yitwa Mico. Twazanye Mico tuvuga ngo afite experience ngo avuye mu gikombe cya Afrika ngo yadufasha. Uzi Mico ajya kugenda ngo Mico ngo agaragarwaho ngo kurya ruswa ngo hamagara abakinnyi kuri santima. Turamwirukana. Now nyuma tuzana umutoza w'Ubwongereza. Tumaze kumuzana Makisri turavuga ngo ngo uyu mutoza ngo n'umwana ngo na experience, turamwirukana. Turavuga ngo ahandi ngo bari gutozwa n'abatoza b'abene igihugu. Nicyo gihe uyu mutoza Cissé Arius yaraye muri za Senegal duha amashami ikipe biramunanira turamwirukana. Nyuma nibwo twaje kugera kuri uyu mugabo Antoine Hey na 14 ubwo wenda tumuve Antoine Hey n'abandi. Nyuma tuzana uyu nguyu muri gahunda ya Visit Rwanda. Now uri kubona ikibazo dufite nturako nka bya bindi bajya ngo yore itsinzwe ngo abantu bashaka ko babishyiraho ntako twese dutangiye kumutemera hitaka. Ngiye ndi kwibaza akabazo kamwe. Uri kumva ko mu myaka itarenze 10 tugize abatoza barenze 7 Ruvuyanga nubwo yore ikiganiro nawe nsubiza mu myaka 10 wenda ni 2
ugiranye ibibazo n'abagore 7 bose mukadivorce ikibazo ni abagore cyangwa nawe ufite ikibazo ni wowe abagore bose 7 ntago baba babi bose niba abatoza bose 7 bose ni abaswa bose bakora nabi ariko umugabo nawe afite ikibazo gushaka abagore babi gusa ushaka abagore muri context ninde ni Ferwafa ishaka abatoza umugabo ushaka bigaragara ntidushaka kwemera ibibazo byacu duhora dushaka ngo duhindure umutoza ngo duhindure umutoza ariko dufite ibibazo adresa by'abakinnyi babi reka dusoreze aho ngaho Amavubi ntabwo twayaganira hafi amasaha 2 aya Mavubi erega n'umugore ashobora kuba ari mubi umugore ashobora kuba afite ikibazo ariko kuki urushaka abagore bafite ibibazo aya Mavubi wabuze mutima w'urugo aya Mavubi mwayavuga mwayagira dufite ibibazo hari ijambo rimwe rimaze igihe kinini ngira ngo ejo bundi mwagiye mu nama na Ministeri ya Sport inama yabaye muri bara yitabiriye bababwiye icyerekezo mu Mavubi harimo gushaka gutegura imikino ya Afrika no kubwira abantu bajya mu gikombe cya Afrika hakoreshwa amagambo nta bikorwa nkurikije n'icyerekezo batweretse Amavubi nta nubwo ari mu byihutirwa hari utundi tuntu twinshi abantu bavuga ngo yidagadura urubyiruko wavuze ngo Bene bayitegeye iki Bene niramuke itsinze Amavubi 100 by'amayero hanyuma twebwe